Waqfa ta' 4 tiem fil-port il-kbir mill-Bastiment tal-qawwa navali Franċiża, Aquanet, fil-bidu ta' missjoni li mistennija tul diversi xhur fil-Mediterran. L-ekwipaġġ tal-vapur huwa ffurmat minn 170 baħri. Il-kaptan Irvnieli spjega lil TVM News li l-waqfa f'Malta saret bilan li jissaħħu rabtiet mal-Forzi Armati ta' Malta. Għal dan il-għan, żewġ uffiċjali mill-Iskwadra Marittima tal-Forzi Armati salpaw abbord l-Aquanet fil-vjaġġ minn Toulon għal Port il-Kbir. Żied jgħid li fl-ibħra Maltin saru eżerċizzji konġunti bejn soldati miż-żewġ pajjiżi. Two different scopes. The first one was the work with training with the P-71, the patrol ship from Malta. We did it last Saturday. We did some maneuvering exercise at sea. And the second one will be tomorrow with an helicopter from Malta. And we embark also two sailors from Malta, from Toulon to Valletta, during the last week. Ikkummissjonat fl-1999, l-Aquanet huwa twil 125 metru u wiesa' 15 metru, babilta li wettaq diversi missjonijiet bħal operazzjonijiet kontra l-piraterija u kontra traffikar ta' droga, kif ukoll il-protezzjoni ta' traffiku marittimu, appoġġ umanitarju u operazzjonijiet ta' evakwazzjoni.